ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣିଛି ଦେଖିଆ ଆଂଶିକା ମାମୁଁ ସେଟା ତାକୁ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି ଏଇ ଗେଲ କରିଦେଉଛି ବାବା ଚାଲ ସେଠି କ'ଣ ରଖିବା ହେଲମେଟ୍ ସେଠି ରଖିବା ଅନ୍ୟ କବାଟ ଦେଇଦେଲ ହେଲମେଟ୍ ରଖିଥିବ या ସେଇଟା ହେଲମେଟ୍ ରଖିବା ସ୍ଥାନ ସେ ମାମା ସେ ଡେଲି ହେଲମେଟ୍ ରଖିବେ। ଆଉ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଣିଛି ଜାଣିଛ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ अन्य देख मुझे तुम कौन आन देछि कौन अच्छी कौन अच्छी कौन अच्छी नहीं सरप्राइज अमन धीरे 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 कौन अच्छी कहला हाँ कौन कुह कौनटा को देवी जूस जूस नहीं এটা अच्छी फालूदा यार देखो आइसक्रीम वाला अच्छी ये पिंक कलर आइसक्रीम देखो ये कौन होता है ले खा क्या तेरे ये का कहू तो बेटा का फायदा बाबा गेला कधी बाबा थैंक यू टेस्ट अच्छी pinta nanti ke idasi sprinkle खाओ तुम है ना